Sapadía noqanchik ñawirispa kasanchik devoción matutinanchekta. Maychu sapawasanchik kichariyta Diospaj qillqasqanta. Kunankama aska yachaykunasta churaspaña kanchik yuyayninchekman. Kunan diataj parlaspa kasun imaynata noqanchik atipayatinchik kay crisis de pánico nisqata. Kayqa ansiedad hina qallarin cuerponchikpi chantapis yuyayninchekpi. Uyarispa wañuykunasta mana allin pensamientosta chayqa runasqa sunk'iyaspa sientengu cuerponguta chantapis hump'ingu makisninguta cuerponkuta. Mana chayllachu umangupis nanan chantapis paykunaqa wañuyta creengu. Doctor manta riqtingu kayqa nerqa mana chay wañupuykichu chayrayku. Kayqa onqoy chaytaq sutiyuq maychus crisis de pánico nisqa. Noqanchiktapis pasawanchik kayqa a veces munasqa khuyamasi. Uyarispa mana allin pensamientosta llakiykunasniyuq kawsasaqtinchik. Chaypaqtaq aska especialistas, doctores, psicólogos noqanchikta k'amiwanchik ruwanapaq kinsa cosasta. Primero niwanchik yuyayninchikmanta urqunata mana allin pensamientosta. Chaykunasqa mana wiñachiwanchikchu. Chantapis segundo niwanchikqa noqanchik ruwana tiyan churaspa yuyayninchekman allin pensamientosta. Pero maypi noqanchik tarisun chay allin pensamientosta solo Diospaj qillqasqallanpi. Y por último niwanchik ruwanata ejerciciosta cuerponchik samakunanpaq. Kikinta pasaspa karqa David tawan chantapis salmistawan. Uyarispa kay mask'aspa kay libro de Salmos capítulo 55 versículo 4ta maypi niwanchik kayta. Sonqoymin nanaymanta phatasawanña. Wañuymanchikuymin chayamuwan. Kayta qillqaspa karqa salmistawan Davidwan. Paykunapis manchikorqangu, pero pataman qhawaspa Señor ninchikwan tarikorqangu. Chaymanta hina atiparqangu chay crisis de pánico nisqata. Chantapis ansiedad ninguta churaspa karqangu laduman. Kunan día dependen noqanchikmanta. Orana tiyan Señor ninchikman atipanapaq. K'aya suyasayki munasqa khuyamasi. Ama faltaychu.